I pozavite ću pokazati kako da koristi instalirate Barka. Znači, ovaj link ću vam ostaviti u descriptionu. Kad budete instalirali, kliknite na prvi klik od zvoča, još jedan stranicu kliknite gore na ovo. Znači, znate koristiti software, pa uđete u Barka, ovako, sve ima game-ove, ovo ću sad, kada uđete u igricu, odmah vam automatski počne snimati. Kad ćete vi ne trebate klikati F1, F2, F3, odmah automatski znači. Samo klikajte ovaj game, se uđete igricu. Video, ovo je za uđe ovo je sada snimalo na desktopu. Primjera, ne snimamo sada igricu, nego sada desktop sam, web stranica, internet, tako da. Vidite za sebe u namjesto jedan da počne snimat i da stopira, a 4 pauza. Ovo je ad, mogu se efekat tu napraviti, ovo je kružić, ali ja sam dodao i vi ugošta. Ovdje imate, klikajte free, da li se slikate, znači. Ali, mada ovdje vidite ima ovdje pauza, stop, slika i tako dalje. Imate ovdje vidite, sad sam rekao, a bod, to su slijedci. Videa koje sam snimao sve, vidite, tu imate. Ali možete i ovako kupiti ovdje open out, ne znam kako dalje, out folder, tako nešto. Tu možete i tu izbaciti. A bod, tu su neke reklame, registri, to ja koristim, zato što je malo manje ide klip, pa eto ga, ovo je više, eto ga, to je to, kao što ste gledali video.